jalan-jalan kekanakan ip-ip. Puasa guring dilanggar. Mak, mak, nyamannya guring di Pak Imaman. Beti harap pulang usian berbasi pian tuh titikan bisa jadi imam tenan. Puasa kalau ujar guru, mun guring sambil telentang, batal puasa. Hanya mendengar guna. Ujur juga gak bakal guring sambil telentang aja batal puasa lah. Jangankan guring, barabah sambil telentang aja batal puasa. Kau, di mana pian mengaji pembakal? Di mana dalilnya? Nah, nak minta dalil. Tuna itihi. Jangankan barabah sambil telentang, sambil telan mic batal puasa.